It's joke time! Alright class, dahito yung result exam nyo. May salang tinakaala iti 98% kada kayo. Wow. Sigurado asya kung tinakaala iti 98%. San ka di, ma'am? Siyak lang tinakaala iti 98% kay score. You're right, Buknoy. Sika lang tinakaala iti 98% ng score. Oh, yes! Kung naktumot nga na siyak lang di makaala iti 98%. Nagngato ko naman. Isada kayo, classmates. Tuladon da ka nagngato ti score ko. Genius daytoy ko naman. Good job, Buknoy. Thank you, ma'am. Isada kayo, classmates. Tuladon da ka nalaing. Almost perfect score ko naman. Wow na wow. Okay, class. Palakpakan tayo ni Buknoy. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, class. Ni Buknoy lang tinakaala iti 98%. Amin kayon kat... Bagsak. No. Amin na classmates mo kat nakaala iti 100% score. In short, perfect. Anya. It's joke time! It's joke time! Ay na, nagsakitan tintero abagik. Ay na, nagringat lakit din ay tinagado asak sakitan. Aganos kay labitan, ma'am. Tagasan da kayo. Ay, sige nga rudok. Ay na, hagasan da kon. Kasyan daktan ay. Ay na, nagadoon ay yung tisaksakitan da tao. Aramidon ni di amin, ma'am. Tapno maagasan kayo. Ay, agyaman akdok. Agam, haguray ka. Napintas ka dimot lang ti serbisyo yo iti dayto yung ospital. Tane, nagdakkel ti magastos iti panagpagas ko. Wan, ma'am. 100% data. Maasikaso ana imbag dagiti pasyente ditoy. Saan mi abay-bayan? Taday ti profesyon ni. Ay, Pakaragsakan mi kagserbi kadagiti adda sa gubanit na. Wano kadagiti makasapol kada kami. ay kastaya. Ang kasanaw no, sanang akontento iti serbisyo yo. Di kay agdanag, ma'am. No di kay kontento iti serbisyo mi. Isublimi iti sakit yo. Aniya! It's joke time! It's joke time! Kaya't ka na talaga makita iti personal, mayang. Uray siyak mo't amboy. Kaya't ka na makita. No kasta nga rod, agkita tan iti personal. Sigurado ka? Magagaran ako na makakita kan ka. O sige nga, Rod. Agkita tan amboy. Agpaiso, Agkita ta nga, Rodon. Ang mga nagbaliw pa iti panunot mo. Kat di na kun kaya ta makita iti personal. ginto mapasamak dayta. Sige nga rod, agkita tan. Agsarak ta iti parke dita lugar yo. O sige. Agbado ak iti nalabaga. Tapno adda pagilasinam asyak ti kasinarak mo. Okay. Taagbado akmat iti nakarang-rang ayelo. Tapno makita nakadagos. Nalabagan to nga rod ti isuot ko. May mayang. Ayan nga tan ni amboy. Awan mo ti lalaki makita ka nakabado iti nalabaga ditoy. Ha? Saan mo't ang nakabado dyan lalaki ang nakatugaw iti masungad ko iti nalabaga? Asit gaklatan. Ang mga nun ni amboy mo't daytan. Awan lang siguro ti pagbado na ang nalabaga.
Isa apurawon tinsuot na. Hi! Hello? Si kani Amboy, san ka di? Ha? Saan mo ta? Sa anak mo't anak kabado iti nalabaga? Yan. It's joke time! It's joke time! Nagpintasan da ito'y balayaw, ma'am? Agyaman ak, Doray. Nagmayat siguro ti agyan, kun maturog di tao. Ta nagpintas? Naglulok ng pa'y titugaw kun pagidaan. Mayat no magustuhan dito'y, Doray. Ay, launay, ma'am. Doray. Nasapa ti pa nagririing mi dito'y balay, ha? Ay, kasta ka day, ma'am. Wen, isa masapul amasapa ka amariing iti tunggalag sapa. Anya ngamin nga oras ti pa nagririing niyaw, ma'am. Eksakto alas 6, nakariing kami amin na ni tibikat. Ay, kasta ka day, ma'am. Malang araw. Numakariing kayo niti alas 6 kat nakaturog akpay. Umuna kayo nga agar musar. Yay! It's joke time! Ma, gising na. Ma, Bakit? oras na para uminom ka ng gamot. Anong gamot? Ito, oh, sleeping pills. Grabe ang lamig, sobra. Dalawa ng jacket ko. Pero as in, ang lamig pa din. Mag-clear pa tayo. Patangkal ng lamig. Lamig. Yan. Kailangan natin mainitan. Magpainit tayo, guys. Ayan. Kain tayo ng ice cream. Para painit. Ice cream. Panlaban sa lamig. Sobra. Lamig.